Inshuti bavandimwe bakunze ibiganiro byacu, reka tubaheze ikaze gukurikirana ikiganiro twateguriye uyu munsi. Murabona turi ahantu hari ishamba, twagenze imisozi, twamanutse indi kugira ngo tubashe ko twategura kino kiganiro, aho twagiye kuganira n'abahinzi n'aborozi mu karere ka Minembwe, ariko cyane cyane uyu munsi turaza kwibanda ku bahinzi, ndore ko turi mu bisambu, twagiye kureba icyo abasaza mu karere ka Minembwe baba bakora ubu ngubu. Murabona neza muze? Tugira amazina yawe, hanyuma tubwire ukuntu mwamutema, nimo mwamutema, kazi mwamukora ubu ngubu k'abahinzi niki? Ubwo turatema ni twamona ingenda hayo wandebutse ndaha kundatema. Hanyuma kuratema mu biye mirima, hayino Minembwe mugira imirima y'uburyo bwinshi. Ubwo turatemera ibishimbo, turi mu itema ry'ibishimbo. Ubu niho tugeze ko turahinga. Uri kurabona dusigariye kwisuka, isuka niyo tugezeho. Ibita byarabaye bigize iminsi bitubaho, si ibyanone. Twahereye kuri murere iratwirukana, iratujana, iraduhurutse bupfurera, abandi bagenda barakabashirirayo. Bukeye Nyagasani zidutabarira, twinura, iraza, turahuruka mu Minembwe, turatura ha mu Minembwe. Bukeye turahava, turamanuka, bamwe basigara mu Minembwe, abandi bagenda za Mwoba. Dushitse Mwoba naho twahahuriye n'ibita by'imyambi birarangira. Ubwo mwagwanaga n'abandi? Ubwo twarwanaga n'abatabwa. Ubwo harwanaga umuntu, hatangiye umuntu witwa Kabeke, ariko waje kurwana intambara ni Karonda. Naho Kabeke yarabosha. Intambara iraba, abantu bararwana, tuvayo. Bukeye haza ibita bya Songa mbere gisenya abantu barahuka mu Minembwe. Kwanza njyewe ndagenda ndahuruka mu Rwanda, ndatura Ikimisagara mu Kane na ugize Rebero. Bukeye ndongera nibuka iwacu, ndataha, ndaza turatura, tugejejeho ejo bundi kandi murere iratangira, iradusenyera. None itugejeje gaha mu bisambu. Ubu se ntakuja mu nka, ndakuja hehe, turiko turahinga gusa, nihinga turiho, nibyo turemeyemo. Hanyuma muze wavuze kuko wageze no mu Rwanda, ndashaka ko tubwiye bukeya kubijanye n'ubuzima mwari mubaye mu Rwanda. Uhageze imbere ya Jenoside, uhageze nyuma ya Jenoside? Nahageze nyuma ya Jenoside. Byari bimeze gute? Ni nkuko tumeze hano? Ni nkuko tumeze aha. Mu Rwanda nta bari barimo. Abantu bari barahunze. Hari abantu bavuye hanze za Kinshasa, za Hiye, abandi bavuye za Minembwe. Abo nibo bari mu Rwanda, rwari rwambaye ubusa. Hari wasangaga gusa imitwe y'abantu, intumbi, ibintu bene ibyo. Wari hagana he mu Rwanda? Kimisagara, hano hafi ya Kabusunzu. Icyo gihe ubusabane bw'amoko yari ahari, cyangwa se abaturage byari bimeze gute? Hari ivangura ryari hari? Utavangura ryari rihari, abantu bari bacecetse. Abantu bari bacecetse bose. Ari umuntu utari umututsi ntawavugaga. Reka tugaruke ku buzima tubayemwo hano, wakozeho kubyijanye n'intambara. Bitandukane he ibi ngibi by'uyu munsi turimo n'ibyabaye mbere nkazamurere? Mwakomeje mu Rwanda mayimayi ni kwatubwiye? Mbere muri murere habaye kurwana tugenda, haba no kurwana tugaruka. Ariko mukorwana mute? Ubona strategy cyangwa se uburyo mu birwanamo ari nk'ubu nyine? Ubu gaturarwanaga turi mu rugo. Ubundi twarwanaga tugenda. Duhunga twarwanaga duhunga. Twigeze duhagarara. Twigeze turara ahantu ngo tuvyuke duhinge. Uya twagombaga guhunga. Mbo tugaruka nabwo ntaho twigeze duhagarara. Twagarutse umurindi tuza duhuruka hano mu Minembwe. Kubaza muze, hari wewe kugwa uruhande izi ntambara ni irihe somo ribaheza? Isomo riduhezaga ryaraduhaye, ni iriga ryaratunyaze, ryaradusenyeye. Tubaho gutyo, tubaho turi twirwaneho. Titwanabaye gaho ngo tube batubarwanye, nibura nabo ngo bamenye ngo turi banye bamenye ko turi twirwaneho. Nuko bakaza bagatera, urabibona, bagataha. Ukwezi kugashira, umunsi bikuye gusa bakaza bagatera. Twebwe gatwirwane gaho no gukinga amaboko.
imbaraga zo kubarwanya tazo twabonye ariko se nka mbere kugeza no twararwanaga mbere barateraga bwacya nawe bagaterwa ariko tubwira nk'ahantu hamwe mwagiye mu gatera hanyuma mayi we cyangwa se abajenesi mwagwanaga bagacika intege ukubwire ngo ubigeze kuva hano banyaga inka bazinyagiye hariya mu inyagiro nari nzirimo ziranyagwa ziragenda ziratibuka kwa kagenda mu gitondo abantu bava hano mu Minembwe barati iki kirere bagihote gutyo nta muntu wari batibuka kwa kagenda barahatera barakasenya nabo bagira imyaka barindagiye mbese kuri nako twarindagiye kuri izo nka zayo mbese ku ruhande rwawe bunyine ubona ko ikibuze no kuma kutera abana bajenesi batera iyo abatwari gufite izo mbaraga ngo abana bacu nabo bagumira basunike bigiragayo uyu munsi bararaga hakurya ya ganje ariko bundi urasaba umunyintu wateye akicara ni musika kugeza uno munsi taranyeganyega nta mbese mubona mwebwe hari ubuzayifu bw'izi ntambara nka mbere kuruta mbere aho mwakaza mubatera mukabashobora sinubundi buzayifu bagize sukunanirwa kw'abana bacu icyo gihe abantu barabagiriye uruko ruva abo bagiriye bafashwaga na leta ariko ubundi se uyu munsi aho kudufashaga ahubwo irabatabara muzereka tugara ku buzima bwawe bwite twasanzwe wahinga kandi uzwiho kuba ufite ibikorwa bitandukanye guhinga amakahwa mbese ibihingwa bitandukanye ibi bintu bitekereza gute bigute wicara ukabitekereza ugahinga bikaba uzwiho ibintu byinshi hano mu karere ka Minembwe ya guhinga reka nkubwire ko ndi umuryi akazi ke no guhinga iyo kahwa ndayikunda iyo nsina y'urutoki ndayikunda ikindi cyari cyo cyose ubutaka butera ubutaka bwacu burera ibyo ubona ngo bako barazana ngo amafumbire n'ibiki ntabwo tuteza mu Minembwe harera niyo mpamvu ituma jewe nkunda kuma guhinga ibyo ngatera ibiti bakora iki ibiti bikampura ukwi iyi kaho ikampa umusaruro nkarya kandi nkabanoguramwo n'ikiro cy'isukari nonwesha iyo kaho none turangiza zino ntambara ubona zituganisha ihe twatusha duhatuje oya intambara zizoshira barirengeza ariko zizoshira tugira imana tubarusha imana zizoshira birengeza kandi mbere ngo nkamurwanya mwamusenga n'ubu kandi iki gihugu yarakiduhaye tibateze kukidukuramo igitangaza ureba kuko batazokidukuramo nuko baza badutera baza baje ku migambi yo kudutera bamara mbere bagahunga aho kuremera mu ifasi mbere bagahunga iyo wahunze azagaruka akarunguruka ariko wasigaye yicaye bazoguma bakirunguruke ariko ntibazokidukuramo urakoze cyane muzehe hanyuma mu kurangiza ijambo rya nyuma ugenera abanyamurenge batuye hanze y'akarere ka Minembwe aho utuye niri abatuye hanze bano babwira ngo batahe bazomenye ngo ku mubiri w'umuntu umuntu w'umugabo inyuma hari ikoti inyuma y'ikoti hari isimisi imbere y'isimisi hari umubiri imbere y'umubiri hari urupfu kibazarusiga no kuba ngo bamenye ko bararwambaye ntabaruhungira kandi umuririmbyi yaravuze ngo amagari ni ibihumbi ngo hariho urwo yangeneye urwo yakugeneye uzahura narwo tuzorusimba nimba ari n'urusasu uzokonkoboka umuzungu akura se wicaye yambaye nkabuze subiramo iryo jambo wavuze ngo wambaye ikoti imbere y'ikoti hari ishati imbere y'ishati hari umubiri nigo rupfu ya imbere y'uyu mubiri ku mutima hari urupfu rukurindiriye nuko ngo bagende batinde batebuke rurahari niyo mpamvu bagomba kugaruka iwabo kandi umuntu afite urwiwe umuntu azaviri hariho uri mu kuva ngaha ahunze ngo ahunze ngo igihugu yashika mu nzira atarahuruka akago babashirirayo muze nibahumure nibatahe bakunde gakondo bakunde igihugu cyacu jewe sinzavayo sinzakivamo waragiye uragaruka naragiye ndagaruka kandi nari mpafite akazi keza kameze neza ariko wakazi ukora icyo gihe nakoraga ubuzamu restaurant yubatswe ari nje wiriho restaurant church
kuva ku musingi kugeza yuzuye amatafari ayo amajanja yayo ariyo matibura yavuye muri Afrique du Sud nijoro yake ariko niyemeza gutaha ndataha nibatahe bazi tutura hano takizo dukuraho mayimayi ni bisanzwe ko yo mayimayi ni bisanzwe biriye bazogenda bazotaha bage bavuye turananiwe agara hari amata zobavemo umunsi bazozitibukana kwa kagembe bazozibari yampaye nibamara abantu bitwe n'ubworo nibamara kubona bageze kure bataha agware za bwaki baze kutwagira ya murakoze cyane rero twako tugana n'umusaza angaha Amoni atuye mu mihana kuri Gitavi twasanze ariko ahinga muri ko mubona yari afite umupanga yaregeye gukora imbagara yagiye guhinga uburyo babona amaramuko kugira ngo abone ko ubuzima buteza imbere ababwiye impanuro yo kugaruka iwanyu muri gakondo bagaruka inyanya murakoze cyane muzereka tugushimiye cyane cyabwa cyashimye ko muhageze mukaba mudusanze muri iki gisambu murakoze cyane ubungu bakazi no guhinga naho ibindi byo nta mahirwe nta magambo yo kuja gutegereza ngo umuzungu agupokeze mu kuvaha ahageze bamwe baramanishwe abandi ko baratemagurwa abari muri leta baraba abuze buryo ubuzima ubundi buzima habashaka n'ubu uwicaye aha hazitwa na Rugimana yamugeneye ndavuze ngo abagiye abagabo bagiye uhereye abari muri leta bahebye umushahara wa leta bakitangira igihugu bakaza bakakirwanira hari nka bamuze hari amakanika hari abandi barino ba Sematama ba Mitabu abantu bose baje shewe nza bashimira nzabona ari abagabo abasigaye aho bari ko bariganye simbizi ko bafite amahoro simbizi sindahagera simbazi ariko aho bari nta mahoro aba bagabo mubafashe gutire mu kare kamwe batigaye bamwonkora ngo wavuye hana amasikoti bakamwonkora bakamusiga wenyine nibo bari mu gutemagurwa nk'imbwa ariko turashimira abatabaye n'abandi basigaye inyuma bagume bumve bigire hino baze dukorane